Rĩrĩ thirikari ĩhĩtĩte kũhukia ũnyui wa njohi ngananie na ndawa cia ndũgũgio, mũtumia wa mũnini wa president Pastor Dorcas Rigathi atwarĩte kambĩini ĩno kaunti-inĩ ya Mombasa. Wanjiku Rigathi aingĩrĩte cienderio-inĩ cia njohi itũra-inĩ rĩa Shimanzi na ndũmĩrĩri ya kũria endi kĩnyuo gĩkĩ methemanie nakĩo na gwĩkũra ũkombo-inĩ ũyũ. Haha akimera marĩ na mũtũrĩre wa bata na ũguo metĩkĩre mwĩto wake gũtiganĩria njohi gũkũ akimahe kiugo kĩa mwĩhoko. Angalia, mimi naona future ya Kenya hapa tu. Najua watu wengi wakiangalia tu wanaona nothing. Mimi nikiangalia naona the future. Ni vile tu hamuna ile kandarasi, kama mkipatiwa majobu si mtafanya. Athiĩte akĩoyaga marĩtwa ma endia na anyui a njohi akiuga arĩa matoretio metĩkĩra gũteithĩka nĩ megũtwarwo ceceni-inĩ cia rehab. The biggest problem we are having are the hard drugs, and therefore we are looking into ways of being able to go to them, try to speak to them and to bring them to the rehab and have an end-to-end solution where they come to the rehab, they go for training in the vocational training. Jaribu vile mtakapoweza, mnatumia methadone, si ndio? Jaribuni mtoke kabisa mjikwamue kwenye kutumia drugs. Kwa sababu ukisema unaenda unarudi pia, kuna wakati umepata safari unataka kwenda nje ni kazi. Ukipimwa damu unapata uko na drug, huwezi kuchukuliwa, utabaki. Tunaelewana? Na kuo kaunti-inĩ ya Naikuru borithi nĩ mahithũkĩtie rita ngiri kenda cia ethano ya gũthondeka njohi. Ethano ĩno ĩhithũkĩirio barabara-inĩ ya Nyahururu gũthiĩ Naikuru thutha wa ndereba wa rori ĩrĩa ĩkũmĩkuĩte gũte mwerekera na kuoneka akuĩte nduramu cihũrĩte ethano. Hii incident imehappen saa 11 kamili ya asubuhi. Kwa hii lori ilipoanguka, wananchi walitupigia simu. Wakasema kuna lori imeanguka, so polisi wakarespond. Wakaja, kweli tulipofika tukapata iko lori. Ndani tukapata iko na madrum 36 ambazo tu suspect huwa ni ethanol. Ndereba ũcio nĩ etharĩte na kũratuĩka mũigana wayo ni shilingi milioni 3,200,000. Watu wa KRA kwa haraka wametuambia value yake ilikuwa 3.9 million. Of course the tax ya government ilikuwa 3.2 million. So ilipoanguka ikashika moto, lakini wakaita watu wa fire brigade wakazima. Na pia hatujapata driver. Driver alitoroka, ndio tunamtafuta. Mwana wa Ndaragwa wa kaunti-inĩ ya Nyandarua nake mũmbunge wakuo George Gachagua nĩ ambĩkĩte mĩbango ya kũhĩtana na njohi o hamwe na ndawa cia ndũgũgio makĩnyitanĩra na mũnini wa commissioner aikari na ma-MCA. Ndaragwa mzima performance ilikuwa chini sana, lakini tukianza kupigana na haya mambo ya pombe na madawa ya kulevya, najua mwaka ujao tutaona results mzuri sana. Tukang'oa bangi eneo kama eka moja ambayo imepandwa na tunajua ni watu ya hapa, na tunauliza tuendelee kuungana pamoja ndio tuangamize hayo maneno mambo ya madawa ya kulevya na bangi na kadhalika ambao zinaleta maendeleo yetu nyuma. Ciumia igĩrĩ hĩtũku mũnini wa president Rigathi Gachagua aheire makomishona thikũ 14 makorwo marutĩte marĩtwa ma endia njohi icio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani.